zigera ku mipaka yacu na Congo cyane n'abandi baturanye, ariko bamwe bigize gukinisha ibyo by'intera hamwe nabo, kandi rwose n'uyu munsi babimenye na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, wibuke gukanda kuri like kandi unasangiza abandi ibiganiro byacu. Muri kano kanya amakuru yacu agiye kwibanda ku bibazo bikomeye cyane by'intambara ishobora kwaduka mu karere k'ibiyaga binini. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nubwo u Rwanda na Congo basinye amasezerano i Washington. Amakuru atugeraho yemeza ko ubutegetsi bwa Congo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje gufasha interahamwe za FDLR bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko Congo n'igihugu cy'u Burundi barimo gutegura intambara kandi bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho yemeza yuko inyeshyamba za FDLR nyinshi zirimo kuva muri Congo zerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akemeza ko FARDC n'u Burundi bakomeje gutanga imyimenyerezo ikomeye cyane ku nyeshyamba za FDLR, aho zirimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure, ndetse amakuru akavuga yuko ngo bazagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira mu gihugu cy'u Burundi. Iri shyamba ry'ikibira ku ruhande rw'u Burundi rifatanye n'ishyamba rya Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda. Muri iyi minsi kandi ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi biragaragaza ko igihugu cy'u Burundi nacyo cyiteguye intambara mu buryo bukomeye. Muri iki cyumweru turimo gusoza, ubutegetsi bwa Gitega burongowe na Generali Evariste Ndayishimiye bwakoze inama ikomeye cyane n'abarongoye amakomine yose yegeranye n'igihugu cy'u Rwanda. Generali Evariste Ndayishimiye wari wayoboye iyi nama ubwiwe yabwiye abarongoye ibi bice byose ko bagomba kuryamira amajanja, kandi ko umunota ku wundi ibice byegeranye n'u Rwanda bishobora kwinjira mu ntambara. Iyi nama ya Generali Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abarongoye intara ndetse n'amakomine byegeranye n'igihugu cy'u Rwanda yaje ikurikira iyindi nama y'abajenerali yabereye mu Kayanza. Ni inama yafatiwemo ingingo zikomeye zo kongera abasirikare b'u Burundi muri Congo, ndetse no kubwira abasirikare b'u Burundi ko bagomba kuryamira amajanja ku munota ku wundi igisirikare cy'u Burundi cyafatanya na Congo, maze ngo bakarwanya M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bakunze gushinja ko aricyo gifasha abarwanyi ba M23. Icyo cyuka cy'intambara ndetse no kurebana y'ingwe bikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini, nyamara mu gihe u Rwanda na Congo bashyize umukono ku masezerano, ndetse amasezerano ya Washington akaba ateganya yuko ibikorwa byose byo kurebana y'ingwe bigomba guhagarara, ndetse ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zigakurwaho, ariko Congo nayo igahashya inyeshyamba za FDLR zikorana na FARDC hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose bivugwa muri aya masezerano ya Washington nta na kimwe kirakorwa, ahubwo ku rubuga rw'intambara muri Congo ndetse no mu Burundi biragaragara yuko barimo kwitegura ibikorwa by'intambara. Indege za gisirikare za FARDC zikomeje kugwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura.
Abasirikare ba Kongo bakomeye bakomeje kugera mu Burundi aho barimo kuganira n'igisirikare cy'u Burundi ingene batunganya ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yemeza ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 abasirikare ba FDLR barenga 1,500 bavuye muri Kongo bakerekeza mu Burundi. Izi muvoma kandi zirakomeje. FDLR irimo kuva muri Kongo ikimukira mu Burundi mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwemeye ko buzarandura inyeshyamba za FDLR. Ndabamenyesha ko amakuru yizewe dufite yemeza ko Perezida Tshisekedi yabwiye abasirikare biwe ko batagomba gukora ku nyeshyamba za FDLR. FDLR ngo nabafatanyabikorwa beza ba FARDC n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Benshi rero barimo koherezwa mu Burundi ndetse barimo guhabwa imyimenyerezo ikomeye cyane aho barimo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'imbonerakure z'umugambwe wa CNDD FDD. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera mu ntara za Cibitoke ndetse na Bubanza avuga yuko hafi y'ishyamba ry'ikibira habera imyimenyerezo ikomeye y'inyeshyamba za FDLR ndetse n'imbonerakure. Abasirikare b'u Burundi nibo batanga iyi myimenyerezo ndetse amakuru akavuga yuko barimo kwitoza kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru kandi avuga yuko bamwe mu basirikare bakomeye ba FARDC bageze mu gihugu cy'u Burundi ndetse ngo basuye agace kaberamo imyimenyerezo y'inyeshyamba za FDLR aho zirimo gufatanya n'imbonerakure z'umugambwe wa CNDD FDD. Aba bose imigambi yabo ngo ni ukuzarwanya umwanzi wabo bavuga ko ari igihugu cy'u Rwanda. Burundi buvuga yuko u Rwanda rufasha inyeshyamba za Intambara zirwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Kongo yo ikavuga ko u Rwanda rufasha M23 irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Bityo rero ngo umwanzi wabo n'umwe, ngo bagomba guhuza imbaraga ndetse bagafasha FDLR maze ngo nayo bakayishyira imbere bakagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho inama ikomeye cyane y'abajenerali yabereye mu Kayanza mu gihugu cy'u Burundi irongowe na Generali Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi. Hari amakuru twamenye yemeza yuko Generali Evariste Ndayishimiye ari kumwe na Generali Prime Niyongabo bakiriye Generali Jules Banza umugaba mukuru w'igisirikare cya FARDC. Yari ari mu gihugu cy'u Burundi muri iki cyumweru turimo turasoza. Generali Jules Banza yarazanye ubutumwa bwa Perezida Tshisekedi. Amakuru akemeza neza ko Generali Evariste Ndayishimiye yamwemereye ko Burundi buzakomeza gufatanya na FARDC ndetse ko imbonerakure z'umugambwe wa CNDD FDD nazo zizakomeza gukorana n'inyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda basinye amasezerano, biragaragara yuko Kongo iby'amasezerano itabirambirijeho. Kongo yatangiye rwose kwerekana ibimenyetso by'uko idashobora kurandura inyeshyamba za FDLR. Ahubwo Kongo irimo kohereza FDLR mu Burundi ndetse n'abasirikare bakomeye ba Kongo barimo kujya gusura FDLR mu Burundi. Kugeza ubu ngubu kandi intwaro zikomeye za FARDC zirimo kwerekezwa mu Burundi. Hari indege zikomeje kugwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Izi ndege zirimo indege za gisirikare za FARDC ndetse n'indege zitwaye imizigo ya gisirikare. Amakuru akemeza yuko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo barimo gutegura ibitero by'indege bizahagurukira mu Burundi maze bikagabwa mu gace ka Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akemeza yuko igisirikare cy'u Burundi cyemereye FARDC ko bazakora ibishoboka byose bakirukana M23 mu duce twose yigaruriye.
ahangaha igisirikare cy'u Burundi ngo kizibanda mu mujyi wa Bukavu ndetse ngo bazakora ibishoboka byose birukane muri Kivu y'Amajyepfo inyeshyamba za Generali Makenga zirimo kuhagenzura. Mu gihe rero igihugu cy'u Burundi bigaragara ko kiri mu myiteguro y'intambara ndetse Generali Neva akaba yarateguje abasirikare akababwira yuko bagomba kuryamira amajanja, igihugu cya Kongo nacyo biragaragara yuko kirimo kwitegura intambara. Abasirikare barenga 60,000 barimo gusatira ibice by'uburasirazuba bwa Kongo. Indege z'intambara, ibifaru karahabutaka, za kajugujugu kabuhariwe ndetse n'ibindi bikoresho karundura by'intambara bikomeje kwerekeza hafi y'uburasirazuba bwa Kongo. Amakuru dufite nuko abasirikare b'abacancuro barenga 4,000 aribo bari muri Kongo kugeza ubu. Abacancuro 4,000 bari muri Kongo kandi biteguye gufatanya na FARDC ngo gutangiza intambara ikomeye kuri M23. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko buzarwanya M23 ndetse ngo bakagabana ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, bavuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23. Ibi birego byose ndabamenyesha ko u Rwanda rwabiteye utwatsi ndetse u Rwanda rukavuga ko ibibazo bya Kongo biterwa n'ubuyobozi bubi bwananiwe gukemura ibibazo by'abakongomani ubwabo. Nyuma yaho u Rwanda na Kongo bashyize umukono ku masezerano ya Washington, benshi bibwiraga ko amahoro agiye kugaruka hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse ko imigambi ya Tshisekedi yayindi yagiye atangaza ko azagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda noneho yaba yayifashije hasi. Oya rwose, amakuru dufite aremeza ko Tshisekedi akomeje gutegura ibitero ndetse ko akomeje gukorana n'interahamwe za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe bimeze bityo rero, ubutegetsi bw'u Rwanda nabwo bwatanze gasopo inshuro nyinshi. U Rwanda rwaburiye kenshi ubutegetsi bwa Kongo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo nibuhirahira bugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda buzahura n'akaga gakomeye cyane. Ndetse Perezida Kagame yaburiye Tshisekedi wagiye akangata kenshi avuga ko azarasa mu Rwanda akoresheje indege, akoresheje za drone ndetse ngo agahagarara i Goma akarasa mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko igihugu cy'u Rwanda gifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 2,000 kirwana maze kigacakira izo za drone ndetse n'izo ndege zose aho zaba zirimo kurasira. Perezida Kagame kandi akavuga yuko ku mutekano w'u Rwanda nta mikino. Ku mutekano w'u Rwanda, Perezida Kagame yavuze ko nta muntu n'umwe agomba gusaba uburenganzira kugira ngo arinde abanyarwanda ndetse n'ubusugire bw'u Rwanda. Perezida Kagame rero akaburira uwo ari we wese ushaka gushoza intambara ndetse Kagame akavuga yuko uwo wese azahura n'ibyago bikomeye cyane. Kugeza ubu rero abahinga mu bya politike barabona ko mu karere k'ibiyaga binini icyuka cy'intambara gikomeje gututumba. Ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje gukubita agatoki ku kandi. Amakuru aravuga yuko Generali Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Tshisekedi bashaka ko intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo yahinduka intambara y'akarere kose. Kuba rero intambara ngo yahinduka intambara y'akarere kose ngo byaba biri mu nyungu za Tshisekedi ndetse na Generali Evariste Ndayishimiye. Amakuru akavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gushaka ko FDLR, abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure ngo bakorana maze bakagaba ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru akemeza yuko igihugu cy'u Burundi, imbonerakure zaho ndetse n'inyeshyamba za FDLR ngo bashobora kuzagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira rifatanye n'ishyamba rya Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda. Bigera ku mipaka yacu na Kongo cyane cyane n'abandi baturanye, ariko bamwe bigize gukinisha ibyo by'interahamwe nabo kandi rwose n'uyu munsi babimenye na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo.
abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyacu, ko ari amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro muri Kongo. Ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa. Erega narababwiye, iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga ngo bazamujyana. Uzanjyana hese wowe? Wamvana he ko nza ubu bagatangira sanctions, James Kabarebe, sanctions, officers, sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Anybody dares ugatanga lessons. See a little boy, a little girl, kunuko bava mu Europe cyangwa America cyangwa Canada, uratanga lessons. Lessons? What lessons? What lessons does anybody have to give to me about my life, about my country, about my people? That is absolute stupidity. We cannot be driven on that basis. If there is anybody who has not understood the message you have given them over the years, well, we are waiting to see what you do. In the recent months and so on, you see, again, the whole world was watching. Mercenaries came from Europe, then other confused brothers and sisters from our continent. They sent in arms, they sent in weapons, soldiers, they sent in everything to support a government that is killing its own people, that supports genociders, people who killed our people here. 1 million people we lost in 100 days were murdered by the same bastards. Of course, sometimes supported by these same people who give lessons. So they came and gathered along our border. If you people knew the stories of what was found in Goma, in Bukavu, and so on, you would understand it. You would understand that the issue was not about fighting so-called FCM-23, it was aimed at Rwanda. Boy, you ask them what happened. What happened was only a fraction of actually what we could do. The same people you've been seeing after making sure that they can not to do any harm to us, and they gave up,
We gave them passage through here to go back home. We gave them passage. We gave them security. We made sure they went back home. But they could have perished if they really put up a fight. There is no question about it. I'm saying it now, and for tomorrow, if anybody attempts, you will see it. I'm not bragging. I'm not doing anything. I'm just saying the truth to whoever wants to listen. If you have other ideas, then we shall sort it out. This is why I said it happened to us once, and once is too many. It will not happen again. You used to hear people saying, oh, they have power, they have capacity, they have everything they need to even threaten this capital where all of us are now, from a distance. We told them, we may not have that capacity ourselves. We will find you there. We have the capacity, you don't know. We can walk 2,000 kilometers from here, fighting if and when we have to fight. The rest are just stories. These people who tell you nonsense, that they have drones, they have what, they will come and attack Rwanda, we will find you where you are launching those drones from. So, but we have said this many times before, and it was simply saying, please, there is no need to attack us, there is no need to threaten us. We don't threaten you. We don't wish you anything bad. Just, if you can't cooperate with us, leave us alone, please.